kaba ki member ki dalam kalian soka bat kalian juga opposition ki bakan tu ya ngaku chairman of committee ki member ki deputy chief minister Dr. Sun Johnson dari parliamentary affairs minister dan leader of opposition Dr. Muhammad Salma Kong Amprin Lindok MLA Balajid President MLA Manta bagi officials. Kalau kenduk mentak sini akan berdebat ke session jong ke Sindra jong ke assembly hak bangi layusyong bagi pakap ban pendek ya ke kalender jong akan ke session nomor 1 kalau nak September. Jika adin balada layusyong ke rai ya ke kalender juga automation aja we kabang sedang ada 10 tarikh September aja we bakal kut kanyo tarikh September aja we ye hakini kisni business tiba kedai hak 10 tarikh hak sau tarikh bakal kanyo tarikh mulai sih common business ki private members business juga dan kalai tarikh hak sam tarikh bakal likely kalau mau total kisni kita bincang session di mana real di mana kita mesti satu lagi